आकिब सतानवी साहब नू जेड़े कदी कदी आदन कड़ी पित्तल दी वध गई सोने तू तेरे नाल जो मस हो गई है। कड़ी पित्तल दी वध गई जिन्ना दे सीने च दे लो। कड़ी पित्तल दी वध गई सोने तू तेरे नाल जो मस हो गई है। सोने सह वेखन दुनिया ते तैथे आके बस हो गई है। ताड़ियां नाल इस्तकबाल करो जी झंग दी ज़ीनत अदबी महफिलां दा बहुत बड़ा नाम जी। आके सतानवी ट्रेन दे गुसेर देवना इत्थे छोड़ के जांदा है बाबा जफरो ते इनू रावां दी दुआ है खालिक के कायनात इस दी जिंदगी करे। बिल्कुल मुख्तसर जी लिस्ट रह गई है। अरमान लगदा पिया है कि छोटी लिस्ट होंदी ना ते ये मुशायरा एक सदा बहार मुशायरा होवे, लेकिन हुण भी कमी कोई नहीं। जेड़े दोस्त थके बैठे हो थोड़ी जी मोहब्बत करनी है इंशाअल्लाह। जावेद राज साहब बैठन रजा के जासन तो मैं सिर्फ उन्होंने वास्ते ग्राउंड बनाना है। जनाब खामोश साहब तशरीफ फरमाए भाई स्टेज सेक्रेटरी साहब है रोला गोला स्टेज ते नहीं होना चाहिए लैन दे अपना मुकाल हो केरी। जनाब मोहतरम चौधरी तैर महमूद मेकन साहब, जनाब मोहतरम बख्तावर हरगन साहब राणा आबिद डक्कू साहब, जुमला मोअज़्ज़िज़ीन इलाका तशरीफ फरमाएं। मेरे अल्लाह मेरे अल्फाज को वो फिक्र अता कर। बिस्मिल्लाह सलामत रहो। सही तुसी मिसरियां ते बड़ा बोल चुके हो, तुसां ताड़ियां हांगरे, लेकिन हुण एवं नफीस नफीस दाद देवनी है जिमें जिमें समझदी जावे। एक एक लफ्ज नाल चलना है और थोड़ी थोड़ी दाद देवनी है। ज्यादा इस वास्ते बयाना पे थके बैठे हो। मेरे अल्लाह मेरे अल्फाज को वो फिक्र अता कर। मूवी वाला बिरा अगे मैं बहुखा बंदे दिसना और मेरी भवावनी शवावनी नहीं हिके थारे फिक्स रखनी है। बिस्मिल्लाह बहुत नवाजिश। मेरे अल्लाह मेरे अल्फाज को वो फिक्र अता कर मेरी किस्मत को संवरने का करीना आए। मेरी सलामत रहो मेरी किस्मत को संवरने का करीना आए। बहुत शुक्रिया जी हरगन साहब, बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। राणा साहब मेरे अल्लाह मेरे अल्फाज को वो फिक्र अता कर मेरी किस्मत को संवरने का करीना आए। ऐसा कि बहुत तसव्वुर में तगय्युर पैदा आंखें मूंदूं तो निगाहों में मदीना आए। सलामत रहो सलामत रहो। बिस्मिल्लाह। सही ओगे में प्यादा ना मुश्किल वक्त है। चार मिसरे सुनावन कर दिल बन गया है। जावेद राज साहब कि परवान पाक सहन में चढ़ती रही नमाज। सलामत रहो मौला आबाद रखे। बिस्मिल्लाह। सही परवान पाक सहन में मेकन साहब जी ना बंदियां दा उस पाक सहन नाल लगा हुए मोहब्बत जरूर शफकत करे सिन। परवान पाक सहन में चढ़ती रही नमाज यूं जानिबे करबो बला बढ़ती रही नमाज। थोड़े ज़ौक सलामत रहन। यूं जानिबे करबो बला बढ़ती रही। बहुत मेहरबानी जी मेकन साहब। बढ़ती रही नमाज। और तवज्जो करनी है कि हैरत ज़दा हैं आज तक, हैरत ज़दा हैं आज तक सारी इबादतें खंजर तले हुसैन को पढ़ती रही नमाज। बिस्मिल्लाह सलामत रहो जी। बिस्मिल्लाह सलामत रहो जी। बिस्मिल्लाह जी। खामोश भाई सही चूंकि अपने हिस्से की सारे हाजरी लवावनी है। ये हो गई इबादतन। बहुत नवाजिश किबला, बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरम राणा मुख्तार हरगन साहब और जुमला अहबाब जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका तशरीफ फरमाओ। इधर मेरे बिरा बैठे बड़ी खूबसूरत दाद देंदे पैना। इथों ही आले इधले थोड़े जे ढिलन भावे थोड़े ने तू ढिलन। हाँ ओ एक लतीफा मैनू याद आ गया भाईजान। भाई गंजे बंदे दे सिर ते चीड़ी पाए रही जी जी नहीं वो बिल्कुल गंजाई। गंजे बंदे दे सिर ते चीड़ी आके बाह रही तो तू कहां टपया ना कहां चिड़ी अलू वेख के ना ते आखे माई चिड़ी बड़ा घर बनाया ही। चिड़ी तू नेहरियां डिठियां हो सके बंदे सच्चे ने जेड़े तेनू काना कहां सदेंदे हो सके की गलती हुई है। यो आखे ना मैं बड़ा घर बनाया ही
اوہ سکے پاگل جان دیا گھر ہون بناونا جی میں صرف پلاٹ تے قبضہ کیتا بھائی جان واللہ مشاعرہ ہونو بنا ہے اے صرف تساں براوان دی محبت جگاون واسطے میں محنت کریں دا پیام جیڑے دوست پیچھا کھلوتے ہیں میرا دل آئی پہ تھوڑے تھوڑے تسی بھی فاصلے نیڑے کرو آنا مہربانی کرے آئے تھوڑی اور آئی اسی بھی خاصا سے سانو عام کی توئی موڑ چھوڑ گئی ہوں بسم اللہ سلامت رہو ہن تو سنترے بندیاں تو علاوہ چاہوں تو کوئی نہیں چوپ ایک گلہ میرا سونا بیرا پیچھا کر لے آئے توجہ کرنی ہے نہ بول سکو تو بس مسکرا چھوڑو سائیں ایک دور آئی اسی بھی خاص آسے سانو عام کی توئی مڑ چھوڑ گئے ہوں اور ساڑے مل دی کئی نو بھول کائی نائی بے دام کی توئی مڑ چھوڑ گئے ہوں وستے رہو ساڑے مل دی کئی نو بھول کائی نائی بے دام کی توئی مڑ چھوڑ گئے ہوں ہن توجہ کرنی ہے کہ اساں آکب پتھر مزاجانوں پتھر مزاجانوں پہلے رام کی توئی بہت شکریہ بہت نوازش قبلہ پہلے رام کی توئی مڑ چھوڑ گئے ہوں اور دھنگی ساج بنا کے بے دردہ بدنام کی توئی مڑ چھوڑ گئے ہوں بہت شکریہ جی میکن صاحب بہت نوازش بہت شکریہ جناب رانا عابد ڈھکو صاحب جملہ آباب سائیں ایک اور دوڑا جناب دیا محبتان دی نظر جناب زیشان خان بلوچ صاحب المعروف شانی بلوچ کہ تیرا لوڈ تو جھڑکون چاس دیندہ ہے وستے رہو یار جیڑے پہلی ویری مشاعرہ سنن آئے ہو اللہ واسطے تھوڑی جی محبت کرو جیڑے اگے مشاعرہ سن دے راندے ہو انہاں نو آکھن دی ضرورت نہیں میں جس دھرتی تے پڑھدا گتیاں مینوں پروردگار دی قسم ہے دھرتی جدوں اے مٹی شاعر پیدا کرن تے امدی ہے غلام محمد درد پیدا کرن دی ہے اور میں واللہ با خدا خوش آمد نہیں پیا کریں دا اس علاقے دا ہر بندہ ساڑی واسطے سوا شاعر دا درجہ رکھدا ہے سائیں تیرا لوڈ تو جھڑکون ایک تخیل پیش کریں دا پیا تیرا لوڈ تو جھڑکون اے تیرا لوڈ تو جھڑکون بھائی جوید راز پیور جھانگا لے انداز اچ مصرہ سنائینا بیرانو بھائی تیرا لوڈ تو جھڑکون چاس دیندہ ہے بہوں چاس دیندہ ہے پر جداں لڑنا ہے یار سبھاتوں اور موڑ ڈٹھا کر ڈھائے کے سجدیاں وچ میرا معافیاں منگوڑ خدا تو بسم اللہ جی بہت شکریہ رانا صاحب بہت نوازش سائیں جناب محترم بسم اللہ جناب بھائی شانی جناب محترم طاہر میکن صاحب بھائی فیصل صاحب جناب عامر شہزاد صاحب جی جناب محترم حافظ سعید آہیر صاحب سائیں تیرا لوڈ تو جھڑکون سائیں اے تھوڑی جی کوشش کرنی ہے میرے نال چلن دی تیرا لوڈ تو جھڑکون چاس دیندہ ہے پر جدہ لڑنا ہے یار سبھاتوں موڑ ڈٹھا کر ڈھائے کے سجدیاں وچ میرا معافیاں منگون خدا تو تے حالات جہان دے بھلے ہوئے کوئی نہیں اور ٹھٹی لمحی آلے ہو حالات جہان دے بھلے ہوئے کوئی نہیں تو عاقب عقل دناتوں اور تمہیں کہیں یعقوب دا یوسف ہیں وکی نہیں پیا سستے باتوں سلامت رہو جی بسم اللہ جی توصیف جمال المعتدم جوید راز نہ لائے جانے اچھا چلو ٹھیک ہے میں اتنا مکن آلہ ہے دو بندے ایویں سنی جی جگہ تے ویران جگہ تے نکی ساری گل تو آپا تے لڑ پہ قبلہ گل ایڈی کائی نائی ایک آدائی میرا لگدہ ڈھیر نفیس ہے تے دعا بابا جی آدائی میرا لگدہ ڈھیر نفیس ہے لگی اپنی پروان ہوں دی بھائی جان ایک آدائی میرا لگدہ ڈھیر نفیس ہے قبلہ دعا آدائی نہیں میرا لگدہ ڈھیر نفیس ہے نکی نکی گل تکرار تے پہنچی تکرار لڑائی تے پہنچ گیا ایک دوے دے چہرے زخمی کر چھڑیا نے ایک دوے دے وال پٹ چھڑیا نے ایک دوے دے گریبان
چاک کر چھڑیا نے چولے پاڑ چھڑیا نے فیصلہ کوئی نہ ہوئے او آکھے میرا ڈھیر نفیس ہے او آکھے نہیں نہیں میرا ڈھیر نفیس ہے مڑ لڑن لگ جاویں قبلہ آخر انسان آن یہ سلے 2-3 گھنٹے مسلسل لڑدے رہنا ایدو آدو ویکھیں کوئی بندہ ہمدا نا تے ساڑا جیڑا بنیا چلو سانو کوئی آسرا تا ہوئے قدرتی بندہ کوئی نہ آیا موڑ لڑن لگ گئے دمی دے لڑ دے پیشی ہو گئی جس لئے دیگر دے ٹائم ہویا نا تو اسے ٹھٹی دا اسے وستی دا ایک کملہ قدرتی بننے تے آیا کملے نو ویک کے نا پہلے تا سنیانیا کوئی نا ساد لے ہونے جس لئے کملہ نیڑے آیا انہاں پہچانیا یہ تا فلانا کملہ ہے لیکن موڑی یکھے انہیں چلو بھامیں کملہ ہے نا کوئی فیصلہ تک رہندہ جی سے تو فیصلہ بنائینے آئے میں نے جاوید راز صاحب نقوی صاحب دا شعر یاد آیا ہے پڑھے لکھے دوست بھی تشریف فرمائیں کہ اب تو محسن کے تصور میں اتر رب جلیل اب تو محسن کے تصور میں اتر رب جلیل اس اداسی میں تو پتھر بھی خدا لگتا ہے جتھے فیصلہ کرنا لگا کوئی نہ ہوئے نا اتھے کملہ ہی ستھی معلوم ہوندہ ہے کملے نو ساد لے آنے جی حکم کرو کملات بن کے کھلو رہے ہیں قبلہ بور تو نہیں ہوندے پہ رانا صاحب بھائی بختاور سائیں جیسے لے نا کملات بن کے کھلو رہے ہیں نا ایک آدھا میرا بیلی ویکھے ہوئی میرا لگدہ ویکھے ہوئی کملے آکھے ویکھے ہوئے ایدہ لگدہ ویکھے ہوئی کملے آکھے ویکھے ہوئے ایمان نال دس ڈھیر نفیس کیڑا ہے باویں کملہ آئی نا ایمان دی گال آئی ہے تو ٹھڈا سا نکل گیا آدھا جے ایمان دی تو پوچھتے ہو نا تو سندو آنا لو میرا ڈھیر نفیس بسم اللہ بھائی میرا مشاہرہ پورا ہو گیا میرا مشاہرہ پورا ہو گیا بھائی انہوں جاون دے میں بھائیا جی نہیں وچو بندے انہوں اٹھی سے نا لیکن نالا لینو کوشش کرنی ہے اٹھی وڑ نہیں دیونا صحیح نہایت توجہ کرنی ہے جیسے لے اسا کیا نا تو سندو آنا لو میرا ڈھیر نفیس ہے دو ماں دے گریبان نپلے انہاں کیا دمی دے اسی لڑ دے گتی آسے اپنے آن دے مگر تو وے تریا اپنا لائے کے آگیا یا ہون کئی دلیل دے تے یا تینو مرے نے آئے میکن صاحب وہ بھی عام کملہ نائی وہ بھی آئی کہیں دا کملہ زور نال گلوین چھڑایا 2 قدم پچھانٹے آئے آدھا لمبی چوڑی دلیل نہیں ہو دی نفاست دی انہیں ایک رات دا واقعہ ہے کہ کچی نیندرے چہائی چن آکب دا کاک کھڑک پیا اونوں جاگ ہو گئی بسم اللہ سلامت رہو سائیں کتنا نفیس آئی توجہ کرنی ہے کچی نیندرے چہائی بختاور ارگن صاحب کچی نیندرے چہائی چن آکب دا کاک کھڑک پیا دوئی لینتے توجہ کاک کھڑک پیا انہوں جاگ ہو گئی اویو دے ساندے سیکتے اگ وانگوں بہت بڑک پیا انہوں جاگ ہو گئی ہون توجہ کرنی ہے کوئی ڈر بسم اللہ بہت نوازش قبلہ بہت نوازش قبلہ جی بسم اللہ جناب رانا صاحب بہت نوازش میں تو سنبیراما واسطے محنت کیتی ہے کوئی ڈر نندرانیاں اکھیاں وچ جداں رڑک پیا جداں رڑک پیا منظر ویکھنا پچھلے بھی رہا جداں رڑک پیا انہوں جاگ ہو گئی اور ستا پیا ہائی ہاں تے سر رکھ کے ہاں پھڑک پیا بہت شکریہ بہت نوازش ہاں پھڑک پیا انہوں جاگ ہو گئی میری حاضری موک گئی جناب